ela sa ina iranda mali na ziranda ku munhu akachela ku yini na ku joina mara anindli na vona because I know stavuya kwala ka Nsuku. You understand? Ni vulavula nga tipfinyingi namuntlha. I'm not even scared of saying your name because univabusini. Na swi lava ku n'wi rivalela sometimes I feel like nga ku nga va nyandza yin'we but I feel like she owes me an apology. You vona ka lomu tifonini swi tikele ngopfu. Mina ni na dlaya connection a ampere ni lave xi invite xo ti inviteisa ku ni kota ku vuya ni mi tirha hi Monday. Ku na ku tiveka kuna va ku va influential. So kuna ku tiveka i va influential at the same time. Ku va na content creator. Unga creator kuma ku loko fika loko ku shoota u shoota. Oh guys, I'm at what bite. As you see, I'm creating. And then look at the creator. Are the people that are coming under ka creation ya wena na. Vanavela na. Hey. Ishangan Gang Podcast Network. Habula halwa ahleka naswona hi vulavula swo twala. Shangan Gang Podcast Network hi vulavula ngopfu kambe u ta yi rhandza. Hey, ikhali ni ngeri ku shoot ka next ne. We're with a bang. A whole bang. A bang. Komani va quality wo teka kahle vo hlamba. Ma swi vona ku ximatsatsa xa Mutsonga wa xiviri ho chekani ka xi. I'm not blushing say. And then not ready. Serious? No cares. Na zaza. And they let them matihlo. Oh. Yeah, mara So la hileka yi swi twin. Oh. Ne? Oh, okay. Yi swi twin. Usitwini. Yeah. And the matwin mangulama. Mara na matamu matafika. So guys, then I'm done. Okay. Kwala by mistake nhlangana sesikhanyi phela. Yo mistake. Ine ni vete makombela la nga an tsala posting one ni loko hi ya ka Metro Beats ne. Ana tsala posting one unfortunately ana still one nga tsalang but ni shoka draft mina. I'm love ku itsala kwini? About you. Okay. Kundleng. Loko rina vanhu vo tala vanhu va nga va teka ngari a va hanyiki. Munhu wo fana mina. Munhu wo fana sesikhanyi phela. Mara ne sesikhanyi phela is very humble. And loko va u ri kule na mina ta kwale tatelela. Anga amanye. Ka le ka TikTok le matseketse. Hayi. Dan tseketseni. TikTok Na ku byela. Lomu ya ka social media na ina Yeah. ni na problem ya loko vanhu va ni pfuka. Oh. Mara munhu ka nga ni pfukanga ayi na problem. Yeah, And na xikhomela ni munhu un'wana wa ku rivalela fast. Want to say something about me? Ivi hlangana vanhu haga yo kunjani van short and stuff most of the time vanhu lava tivekaka Yeah. loko va hlangana wena va ku bisa hi moya Va moya. vanhu lava ku wena u rhanga ta va Yeah, xeweta yeah. but sesikhanyi phela ne na vona le kule then ni ta va xeweta And ka chomi va tiveka njhani ku va nga ri kona le ka Grace Mondlantolo? Happening. elected kwalaho Ni le ka Big Nanzi. so then Okay. sesikhanyi phela munhu un'wana u humble ngopfu I think I don't Oh, know thank maybe you. ka camera ne makwata ne Thank you. and I think you liked me madansa wanna something about you back then ne Minsika, why me and Kupangi? So we no randek then from lie, na mini vetan ba favor must talk na favor abule. And yeah, we do. Ana mina favor. Kahle loko va ngena lani, antanga ku va ta va na dating ya ku mara nikuma ku va hi xeweta kahle and with him ne loko o tshika a tsala swin'wana ku la hi le ka Gaza Bosch. Yeah. Na hatla ni landa ka WhatsApp no ka n'wana mani. Sisanta. Ya le ya kopa le. Kasi ngokupiwa na. I'm in favor. Na ni fani kombela kahle ni kun'wana mani. La Susana la ya swiya ku ndleni ka swin'wana. Yeah. Bantu sanyani? Yeah. Ivi hatla ku ni mitwini. Swikomba ku na yan rand, right? Yeah. So sesikhanyi phela ngumntu na mhaka n'wana yako vanhu a va nga ri kona le ka Grace Mondlane and ku na vanhu va ka Gaza va ngo i ti-influencer futa va tivitana ti-influencer okay va tivitana ti-influencer ku ve ko va ti-content creators ko ku na Grace Mondlane is a content creator yeah She is. But ka Gaza va tivitana ti-celebs ti-celeb you know influencer celeb yo ka nga kumang na invite ya leton celeb yo ka nga kumang invite ya yesterday there was a lot happening let me tell you something and the swilo swa swi humela tolo a swi langute ti-influencer a lot a ku ri na brutal fruit pink table if I'm not mistaken I langute I invite ti-influencer if you kumbe munhu la nga ka media or munhu la nga DJ or something ivi ku va na big nuns na yena a enjoya 100K I don't know on Instagram or something. Oh yeah. Kuba na yena Grace Mondlane. Yeah.
you wanna ka lomu tifoni swi tikele ngopfu mina ni na dlaya connection a ampere ni lave xi invite xo ti inviteisa ni kota ku vuya ni mi tirha hi Monday a ni la ku tlela ku ni vuya ni mi tirha ku ye mi ntsena and the invite ya kona ni lave ku tindla hi nexe ni lave ku tirhisa connection ku byela ni Grace a ndlela ya invitation a no vona ku na fanele ndla misisi na fanele ndla roko and then a na pfula apartment da wena Okay. Senibone ku anamali shona na kushama kitenisi and 1 2 3 wabona nyana anamali ya msisi makeup na sitwa kulona ka mkato ko majabula makeup ni ngalunga ni xiblani nyana na loko no anamali chomi ta swona mdzuku I'm not saying me yakona ta makeup mina se problem anga ri kona nga ku huminyana se swi vona ku nya ku hluphekeni ka Grace se swi sanda no lwela mara loko a va ri kona vanhu valava ni koti na ku ndla mpahla ne ivi nyanya mo tinyoko question yana xandla msisi ntani yini mina na ti tiva and then Monday a ta dataka se an koti no hlabelela la ka Facebook so okay let's go hi ku ya n'wina ni influencer mi categorize njhani ku okay this one influence and ku ya n'wina ka gaza yonje ku influence okay loko na ha ri ka I did media mina xikolweni before ani tikuma na anga na hambukisa ni tikuma ni humeka media ni tsola ngopfu vuton'wini bya mina I feel like I would be far by now nendle media nendle radio and TV at Boston Media House in Sandton I worked for Alex FM I worked for Energy I worked for Jersey and I was doing fine and in that the voice over ni zendla voice over ka Land of Blood I did voice over ka Mbango voice over awe beli n'wana yitsongonyana la ani voice over loko ba tsale script kuma ku ho phone I mean voice nkarhi wun'wana ho phone nkarhi wun'wana I tlha mahungu you know so I did voice overs ka Skim Sam I did voice overs through Simbarashe agency I did voice over ka Mbango so I was doing fine anu tukuma nga jikisa ku ka media kuna mloy and after I just don't want to talk about my mom me dynamite moduma so the time I was staying with my uncle at Boni Park I used to say you know I'm a celebrity vakwa iteba meaning ya celebrity banbu sachi bodo church baku celebrity is someone that's celebrating something senishweka ngaku baku wena celebrate yini because I feel like you're not doing fine at this moment ani gwajan veni so I feel like same as influencer it should be someone that influence something loko nuku influence something nubula ndawo yokufana ukuma kuna example baku kuna Durban July I'm just making an example by Durban July kuna Durban July baku Khanyi we want you to sell makiwa ka Gushima non example we want you to sell maybe 50% ya makiwa ka Gushima it means I'm influential I'm yes I am so loko uku you are an influencer and then when we look back tata who stand down ukuma kundaweleyo and then you're not even bringing maguzumela and then I don't see you as an influencer kuna ku influencer vitu kuna ku influencer what are you influencing ani stilo ni hlamsela kahle ngani mata tirhisa dictionary loko va vona podcast ba what is she saying that one kufana ndawele nga ka yo maybe that okay la nga kona shack bite what shack bite no tani sina ku you not ba ku ndash gazeni ba Khanyi we want you to host every Sunday even if you ka ngona man na va gaza bosha va lava va kona akuna ripara influencer yini no tiveka ni influencer no tiveka no va mutiveki ku kuna Khanyi you know I was invited today by this MEC I'm not gonna say his name hopefully Ndaula house 22 I think I've seen you I've seen you ngaku you're a little bit influential when it comes to mapara so anaba uta host the next week Sunday I'll be there I'm gonna invite you right gonna buy you some drink it's I'm going there so I am buying sense leswaku loko ku influencer yini loko ku celebrate what are you celebrating kuna ku tiveka kuna va ku va influential so kuna ku tiveka i tlhela influential at the same time ku va na content creator
So, unga creator kuma ku loko fika lofu ku shoot hi guys I'm at what bite as you see I'm creating and then look at the creator are the people that are coming under ka creation ya wena na vanavela na it means I didn't influence anyone I'm just a creator so kuna ku hambana mara isi Khanyi hikuya hi mina swi nga musa swona ni masta ku as n'wina ni nga vula ku yini a mina content creation te nga n'wina mara mina loko wo famba swi nga ri two va mtiva na stiva like maswa hamba mina people want to go hi social media mara power lesi Khanyi pele va nga na yona hambi va nga ri na that big following. I was about to say that because I have a big following. I think I'm at 50K followers. Matter wherever I go. Bantiva. I'm with my new boyfriend, right? I'm sorry, look, my new man. Yeah. But so everything I have to go and they have one as better in a lot of peace. Look at Jingera moving. Yeah. I was like, oh, nice. You know? Nice. So, senta kali yaku. Okay. Masta una mga host so fana Grace Mondlane. Nga siya ndale siya. Mata problem na ana kwenta video ngwane ku. Va kona vanhu lava nga swi endlaka swo fana leswiya. Se hi ya hetela problem. Wo fana se Khanyi, ba fana na mina. Hina ti enemies to karhi. Oh. Okay, lava na ti enemies kwala hatita. Yeah. So, the enemies it's either tita ku oneni or ti endla ku that event nga successful. Nga successful, yeah. Like there are those people who can pay ku sabotage munhu un'wana. I know that. Mara believe me ne, ni vulani nga ti finyingi se Khanyi mi nga hoso fona leswaku ku tala blind. Yeah, hey. Makanet. Anganet. Ai na ti tiva anganet. Wa mga host nyana mi tisa something nyana ka gas. Mobladan? Yeah, phela mina on a serious note ne. If no na xin'wana nga fika ngwesa Khanyi phela hi lexi loko nga tali se mi ta ve mi xiteka xi lexi ni mi nyikaka xona. Okay. So space leswo xi nga ndla makinyana. Yeah, ku nga tala. Xi nga endla ni if ever tona ni se Khanyi phela. If ever mo la ku swi endla ni. Ina va xangani gang la hi nga ta camera. Mobladan? Yeah. Nga ta camera. Swi endli swo boy. So boy swi Ite invite na yena Grace Mondlane yaloye. Atatanda content kwalayani kanu Grace Mondlane ba jail follow Khanyi Pearl. Cause me in your world now. This is Khanyi Pearl. Ngwe mapika mun. Kopika mun. Me ku luya longi me loko o jila na uchacha. No. Unpick mun. And kwateli mun. Unless if she was off limit. Yeah. Oh. Yeah. Unless she was off limit. I would say by I don't know if I'm allowed to mention names. Yeah. I would say by I think the Nyimpi ngatsaman vana yona. Nele ka social media there was more ya ku vanhu va nga ze va xava na data va ri hava na stock magaza most of the time. Va va ra data mara the mo ku va na Nyimpi. They will make sure. Xibala xo hetelela. Hayo 1 hour ku xava 3 gig ya mali yo hetelela. Va ku mntu ka fana ntirhweni. Ivi mntu ka pfuka batise stories ku na interview 1 2 3 na swi vanhu va ka gaza va rhandza Nyimpi. I so wish one day we can have swilo swa ku hi pfuna vanhu na hi mitirho and everything na swilo swo fana sweswiya but let me go back to your question. Ku fana na Nyimpi ya Gagash. You know Nyimpi ya hina a yi nga lawuleki and everything. Yeah. But nkarhi walowo a ni kwatini but I feel like I'm done and I forgive him. Hi nga va hinkwenu hi ndle swihoxo ni ta ku hinkwenu hi ndle swihoxo. I cannot say ku Gagash did what. A na mina vulavulini hinkwenu we were wrong. So but mina ni hetini and I don't want to lie na yena loko o ku byela ka WhatsApp loko o posta swo hlekisa I always laugh. And it's not because ku ni lava ku va biased or I want him to see me as ntwana n'wi rivalelini because Gagash it was someone that loko mina ni sungula this Gaza stuff ni sungula na va the twins back then. We used to Gazeni na LXFM I used to go near Brenda sometimes near Asha na Michael Chibambo was the akuri yena head ya show ya hina ya at first akuri makontlo manharhu because I ri na umbrella kupa marama ku ri na yena sweswi zini kupa marama ivi yi heta ku xi 77 on LXFM
So yeah Brenda karungwan yeah hasha hi ri kwa live 77 before and then I became friends nabachavi before Gaza was this toxic man Yeah. back then so Gagash munhu loyi ni n'wi tiva very personally and we were fine so fine I don't want to lie and that's why na sweswi swi nga fika swi ku a swi kota ku mina na yena hi tikuma hi bukiwe ndhawu yin'we like a hi tivaneni we went together the all white we went together and stuff like that and the vanhu I'm sure loko va ze va hi invite swi nga vona the power that we have so about followers and everything power ka ku loko va swi tiva ku va na matafula va swi tiva ku loko va ri na matafula ma ta hela but these people you know so it's someone that kumaka na hinkwatelanga I'm no longer there I'm fine ni humini ka swona and stuff like that because I feel like it was pushed by people ku tikuma hi ri laya yeah so ivi ku va na nyimpi ya Nsuku oh you don't know we're fighting we're not fighting kahle kahle na siku mavunda no we're not fighting okay mina ku byelana eka timhaka no I byelana so na ta ku komba makwatelo ku ma hambana ku na ku nkarhi lwani kwate hi mhaka ku hi lolwa ka Facebook and they tikume hi chingelanini na sweswi swi vulavuriwa swin'wana a ku ri swa mavunwa na ya vulavula hi swa mavunwa na mina akela you know how gig it is you know xinyipani xi lava ingetelela ku ikuma i ri muwini but at the end of the day swa nyumisa nyana man na vanhu lava va ku teka as a potential they don't take you like that na vanhu lava mhani va tolweni va mapara a va nga hani na sweswi vanhu loko mina chavanyana ka Gaza by mapara mo tani mina vanhu va chava ku nxena I don't want to lie I don't know my new boyfriend ku yena a vone yini mara yena ilo na nghena va kha ku vesha kupa na nghena va ku va ri chatsala ka Facebook and I'm not like that it's me vona va ku ni post boyfriend ka social media no my ex always said that you know wena ambongo yini ne ambongo akupa anza man kupiwa hi vanhu maka ku you don't post us so coming to Nsuku it's so different from Gagash because yamna na Gagash ai londliwa hi vanhu evi ku va na ku hinkwenu byeletelana swi hela kwalana se Nsuku it came with this rezondo jealousy and every day sometimes I feel like forgiving her mara nkarhi wun'wani swa ni tsandza nkarhi wun'wani mara na swi vona ku no man it's fine we all ladies sometimes we need to uplift each other hi tikuma hi kurile man like nkarhi wun'wani hi ta na something a concept nyana ku what can we do you're so I'm coming from this background and I go to come and do something but I feel like we even a resound towards me I was a marketing manager ya Mom's Place like Nkuzani yes it's a very beautiful space December kaya indawo yin'wana ya ku loko ri ka yona u twa nga ku le Joni it's giving I don't want to lie so yes I was a marketing manager there I came with a different mandlelo loko ni sungula ku tirhela la ai mina hi mhaka ku ni tolovele ti-club ni tolovele ndhawu ta so vana vibe ma vona ni tolovele ndhawu yo loko ni nyikiwa byala munhu a nga ti na not the June of God, nigga champagne. Ufata ayo ingi. Wa bona bana lava nga mbala lava. Ufata singa xithamunyana. Ngwe va ta n'wi vona. Layini nyana. Mina you know what I think I've got a different concept ka mhaka leya n'wina lewa. Ni fila nga ku ya maketekete ni fila nga ku nga va na ti waitresses or waitresses. Leti nga ta va ti ri sexy a little bit. Loko va hetisela more champagne. La moyena. You know class because ndhawu liya hi vuyona ile Joni. Ana ku hemba I Joni liya. Liya I Joni you must try it. December liya maybe nta va kombela nyana ni hosta nyana and then maybe I can invite you guys. We go shooting nyana number one. Hi ta confirm Joni liya. So ni kombela ku hire vanhu vantshwa. Hi ta va hakela mali leyi every weekend when it's busy and imphe vana lavanhu va kumeni ku I want some people that are close la mi humaka kona kumbe la ku nga na ndhawu leyi so that we don't pay a lot na ku transport yi kota ku va yisa kaya and va nga ni tengela vana lava ku hava n'wana wo loko a heta ku tirha a tikuma ri na problem na transport I'll make sure ku transport nyiko u va teka va ya kaya want this let me tell you something about byala ne kwala hi nga kona la hi nga kona ne ku na vana vo saseka laha a va tangi na mina they came at their own volo na fika one of the guzumelas a ku mi lava endla xitropes what do you want va hlamusela wafter why vutisiwe ta xitropes because they fit
loko va nga fitanga va ta va vutsini ku kambe mina savana kumbe brutal fruit loko khakhala for go la black na la no makohe we uma hala ka bontintani u nga pheli lenya mina u la hansa ke se loko wa fika lava fika swi vona ku this one HK Astro yeah this one is beautiful Yeah. it means you're gonna spend yo and the more they spend ndawu yindla mali mali Yeah. I told Mr. Msiwage how about loko na ti vendor serious Yeah. I bring stoko shele John my yellow ntsena Yes. toko show loko mi the more yellow the more sales so loko mi tsa xitoko lexiya so loko va xavela loko yi chaya laya va ya the more yellow the more sales let me tell you something about me mina I'm very clever mina ni nga ku recorda ni ku byela ku okay sweswi ya phateni if ki fasiwa i swa wena and then mina you understand Yeah. so abanonohanga no vanhu I just don't want to mention names ti kona ndhawu leta to i kuma ku champagne pfuka yi xava hi 2014 no 2024 na namuntlha na sweswi yi tshama yi xaviwa and yi xave hi December ti byela ku by December ku ta va ku ri na mapara va ta xava but loko va languta xitoko lexi nga laha kumbe capacity leyi nga laha a yi fiti ku xaveriwa champagne so na sweswi munhu loko wa ha ri na champagne ta ri tshuri Hi mhaka ku a nga na nkarhi wo A ku na tisula xitoko. i ta sulela mani xitoko xa ku famba na let me tell you xona something reason tindhawu to tala Joni loko i hosta va hostisa vanhu lava nga influential and beautiful Yeah. because va swi tiva ku tatisa vanhu va beautiful Yeah. more vanhu va beautiful and sexy more sales so my concept was about to make more sales ya ku nga xaviwi savana ntsena the more I bring those girls my friends Yeah. and va ta va mbalini va ri sharp I don't want to lie tshame hi xavisa ti-champagne ta 40 ti kha ti ta tafuleni ra hina ntsena I don't want to mention the guy that Hi bought. mhaka ya xitoko. I don't want to mention the guy that bought because enough female and Yeah, everything yeah. because of stock. Yes. Yes. So a ni swi tivi ku sisters a vo fila va ri va twa nga ku loko ku te xitoko lexiya swi va pfalela ti-customer what because ni tshame ni vula ni ku vanhu yena nga xaviseki right ya na yeah suka na ku vanhu yena nga xaviseki Yeah. vanhu vo xavisa ma hambanelo mahambanelo Yeah, va tshama the moment a ni mina ni na new boyfriend the moment ni n'wi kombela rent every month or loko a khandla rent ya why ni nga ti endleli mina if I have money ngiyatengisa ngithi right and the moment a ta ka mina ni lava leswi a swi lavaka a ni le ku xaviseni right se the moment munhu a nga koti ku tirhisa mali ya yena swi komba ku le ku xaviseni ya especially ku kuma ku a va ku tekangi na vona lava va nga chata why va nga tirhisi mali ya vona n'wansati un'wana na un'wana wa xavisa so people don't understand when I say n'wansati un'wana na un'wana wa xavisa why ku la ku tirhisiwa mali ya mapara munhu a kha a tirha a nga tirhisi mali ya yena kumbe munhu a nga kahle we all sell you are selling them zimba thank you komba ku wa xava. se swi komba ku Nsuku she felt ungaku maybe no falela market because she's from there but me I was doing my job as a marketing manager Oh. because yena Like- tirhala Oh, mihlangano leyi. no she was not even working there problem ya mina ku nga tirhi kona so I didn't understand ku u la ku sala ni tekela ntirho kumbe njhani and she didn't have the skill let me tell you something Idea. ku na ku Icon. dyondza ku na Yeah. skill ku na ku swi dyondzela ku na skill na ti-ideas yes mina when it comes to ideas I'm very good Yeah. ta ku endla I nga fiki ni ka business i ku ni nga ndla yini kumbe what kind of business you can do a ni nga ku ndla la kumbe ndhawu yaleyo wa yi vona ku ya ku pfuni loko vo ni vutisa ku hi nga ndla yini na yini ku ndhawu leyi tikuma yi tele can give you tlhe hlamala se u tlhini holela u chuha let me tell you something about Mr. Musiwa the way he loved me the way a ndla mali hi kona a ni hola monthly mara every weekend ku ri na event you say Khanyi khoma la khoma la and me and him were so professional you understand so vanhu hamba va twa nga ku ni va pfalela market ya vona hikuva huma ku hala ka Nkuzani I'm in Nkuzani and again so now I was called ku mina laya ni hundzule ndhawu Brussels ku hava ndhawu ya byala I repeat it now na mi ona ku tindhawu ta byala ta proper ku hava ndhawu ya byala ya proper yi nga ta pfuka yi xavise bodlele ra 1.5 ku ya mahlweni ku nga ri na Ku nga ri na xitoko xitoko. I'll advise everyone Like a xitoko. I would advise Hayi xitoko everyone. xa Hayi xo mapela rosa. hayi xo rosa I would advise anyone Mara that is it willing makes sense. loko munhu a ku hi thanga ra kona nga ri i muthovi I would advise everyone la a lava ku pfula ndhawu kumbe la lava ku la nga pfula ndhawu loko ku ri endhawini ya yena ku na mabodlela ku fana ti-champagne I so wish they can bring my champagne hi rifila nyana
loko a kha a swi tiva ku andhawini ya na ku xavisa champagne, ace of spade, bo dom, mabodlele mo durha. Yeah. Make sure you have a stock. Ivi khi nga xavisi munhu and ivi khi nga onheli munhu ku va nga ri Brussels, you are trying to make money. Kahle xitoko lexi xi endla ku vanhu va nyanyuka laha. Info loko ta botsomela loko kota munhu wa G63 la a fika vona ku no nyika example by me akhayimpedi kahle kasi i mani loyi loyi a ri mugaza i mani loyi no hoxa hoxeni. You understand? I'm just giving an example by me. I'm not saying ni stock. Loko do ta dikadita hi 300 leya masiku lama ya 2025 ya screenshot leya ni vuli swo leswa swi nani yi tala timovha a ti ganyi phe yi ta ni byeka xitoko leyi so Vete a va xitoko. ani xitoko mina by the way, let me be honest with you, people have been asking this. I'm a pimp. kambe e pimp I munhu loyi a organizaka xitoko I munhu la organizaka xitoko a organizela vanhu va mali and I munhu which I'm making a lot of it because of it. A ni xavisi munhu mina. I heard ku na ku swi endla mali vele. Mina ka group ya mina, I've got a group, it's called KP Boutique. Okay. Ka KP Boutique, I'm gonna come back ka store Nsuku. Yeah. Ka KP Boutique, I got about 300 and something guys. Yo. Ni va kume va ri tano, a ni fikanga ni onha n'wana wa munhu mina. Oh. I lava 200 rand per hour. No. And ka mina loko nghena wa sign. Oh. And ku nghena ka mina it's 500 per head. Loko la nghena group ino hakela 500. No ku nghenisa group ino. So any gig that comes, ti postiwa kona laya. Ku hayi ku na munhu wa so ku fana sweswo, let me show you. I'm not gonna show the camera. Yeah, I'm gonna worry you are safe. Ila tshama vanhu va mapeni. Kuna switoko swa 300, vete 300 ku 5, 300. And I'm not ashamed of it because you see, a gig for 5K in main lane for short time. What? Short time I'm talking about an hour or something. Va 5,000. If you n'wina ehemba ita jaja munhu ku ha va ri vele ka KP. Mina ngumkhami swi endla ndongo mo swi endla hi less price. Nga yi kuma ku 5,000 wa tshama. Shoo. Va fika ku bandla. Hey, let me tell you something about guys, especially women lava nga tekiwa. Botala va na maybe 3 boyfriends, 2 boyfriends la nga tekiwa. La nga ba na ring woloy. Yeah. Ina 3 boyfriends, 2 boyfriends la ku pfuna financially. Aswi kwala. Swi kwala. Ya vele. Thank you. Vavasati ma xavisa mo xavisa ku hambana. Ku hambana. Alright, back to Nsuku. So I was a pimp back then, you know? So I don't know what happened, how, no hlamala mina ni sungula ku tsalatsariwa ku na munhu un'wana I kidnapper, I adopta, mi swi vita adopta or whatever. I think na kuna this year singari swa vuyanyako. In my life I've never been a kidnapper. No, maka ndendani. Ku hava na nwana wun'we hamba saseke njhani a nga tshama a ku mina ni tshame ni ta n'wi teka a standini ni n'wi yisa mgroovini kumbe ni n'wi yisa la ku nga na vafana. I've never in my life. And mina, because I'm very influential when it comes to Nkuzani, people even come to me. Hey, Pel, re kopela o tsamaya le wena kae una le even here when I was coming. Hey, Pel, I don't know ku xiyimo xi njhani. I don't have drinks for you, I only have my shampoos. So unless if there's something I'll tell you. But you know, and the kuhava ku loko ni tshami ni ri so ni ri Khanyi phela vavanuna va mali va nga lavi xitoko. Come on. Did you? Na tiva mina how do I benefit? Maybe that's why meaning nga ri na mali ku maybe nchaku ni ta la xitoko. Kuna siku rin'wana ni poste n'wana loko wo va na mina ka WhatsApp, you see people that I post. Standard. And mfamba timovha. Standard. Vona mina ka timovha tin'wana ta black. Aku ti G63 ne? Swa timovha vele. Timovha lombi. Ni chana vula no ka mi rhambavu. Swa timovha lombi n'wana mana ni tikwini ya ta fikelela read mara ta gina ifikini. So leswa swa ku ni poste munhu wa serious xisa xi vutisa ku who's that? Ni hlamusela xuku ni kombela tinambara. Xuku, what can I do for you? My new man can attest to this because he was in the car. I was in the car with him.
Nuku 1, 2, 3, aku be specific ku 8K. What I take na 5 minutes again. Ha? Yes. Money lesh. She go 8K. Mitlhaveliwa. So my business, it doesn't hurt anyone. Yeah, and it's safe. Yeah, It's very safe. Oh, yeah. You understand? Even la vana ngakuma comment la. And again, Nsuku ada baba leswi mina ni swi endlaka. First of all, mina loko no kuna mapara a ka Nkuzani moments. A ni nga teki vanhu va ka Gaza mina. I didn't even deal with vanhu va la ka Nkuzani. Not even a single day. I only had a friend undla swa msisisi. Nkarhi wun'wana loko vanhu va tesa lini ya yena ni vula ni ku come, I'm gonna give you free shots. Tanani ku ta ku ri on namuntlha and stuff like that. A ni nga tshama ni tirhisana vanhu va ka Nkuzani. So unge tuta baba hi vanhu lava ni ta na vona ni ngo ta na vona ni huma na vona ni suka na vona hi le Joni hi vitlas ita ni vitana ku ni kidnapa vanhu ni xavisa vanhu Oh. to where it's just that people sometimes are very stupid. Loko I khandla ti-petition leti a ti endla though Mr. Msoy was so very friendly a va ri friendly ka mina va ku problem I cannot do anything because of petition. And the man who connected na vuhosi swi ku yinini loko it's fine I understand. I cried bruh. Ku hava xo ni vavisa ku fana leswi swi nga ndla Nsuku. Swi ni vavisa swinene. I was getting about it was a long time ago but I was getting about 10K a kaya where I was not paying rent, where I was not It's a lot of money. Yeah, vele. a ni nga se va na yindlu I think a na tshama ka hina. It's a lot of money. 10K kama ngende hakeli rent ku na My mom na was gezi ra le kaya 100 rand. My mom was helping me bi xikolo loko na handla vutichara. She helped me na mina loko n'wana va ku va mali ni chela. Yeah. You understand? Nkarhi wun'wana for transport I couldn't even and va hluphangi mina ka the transport but my mom helped me a lot up the win. I don't want to lie. She sacrificed a lot. So a ku ri leswi swa ku na transport ya ku ya lexiwaneni a yi ni pfuna. N'wana wa mina I nghene private kusuka a ha ri ntsongo na sweswi my mom can attest to me because vanhu vo tala va vulavula ku oh mana yena va n'wi pfuna which is not true. Vana va Mara mfune mana n'wina ni endla matikulo. thank you. So And that then was raise your not own an mom issue. to help you. Yeah, that Thank was- you. It's not an issue at Baba all. Margaret, right? Yeah. Which I'm not telling ba mali ma Margaret mta nikhomela. So vanhu va stupid. Loko kha ku ndliwa petition ya khanyiza u xavise vanhu kumbe I kidnape vanhu. Why va nga tisi vanhu lava nga xavisiwa? Va ku Yeah, hala. kota ku Va fika va hlamusela. Va ku hina xavisini. Hi xokomani Va ya va hi tlela va hi tlela. Nike nchumu kumbe va hi Va hi vuyisa. and hi lo fosteriwa. Eish, yeah. Right, it was so painful. I'm someone I'm very Emotional sometimes. but I'm very strong. Yeah. I don't wanna lie, I'm a very strong person, but I'm emotional. Not just looking at that to be honest. Mitwa baba. I feel like I wanna cry. What Suku did to me was so unfair. You understand? Loko ni tisa mapara layani ni nga ta nga hlaya mavito a ni va telanga xitoko xa le Joni. Why munhu a ta va xitoko xa le Joni ni nga ta nga xi ngo lo pfumela nghena ni teka movha. Yeah. And van'wana lava fika va kuma laha nga ri chomi ta mina vo fika va hambana. And Now vanhu va ri Suku o sunguliwa Suku. No, u Suku hanya is very kahle. jealous. Yeah. Suku is very jealous. There was Dion. Wangta Dion lo ndlamsiswa gay. Yeah. Wala ka vona? Yeah. Dion was behind Suku. You remember the day I said, mina mi nga ni hoxa ka ku votela Nsuku. I'm not there. I remember. Gazela tam tsemele. Mina ta Yeah, I ntsemelela. remember. You remember the first person ku ntsemelela ku ri man? Dion. Ask ku relationship ya Suku na Dion sweswi kwini. They're no longer together. And they were best friends and they were very cool and the Dion alwela Nsuku. It's just that Suku was not aware, I believe. Ngulweli swinene ka post le ya mina. And then ruketeli swinene. Which mina Dion we are fine. Na straight back leswi ni luke ka yena. Na mun'wana le ndle ka yena. Komba ka mkhoma Yeah. mbi. Uncommon in bill. Yeah. I want to come back there. Yeah. Uncommon in bill. oh yeah. Hey, in ruketeli swinene Dion. I even blocked him on Facebook. And then ka Facebook. Mara mang support business. Mara ni ya support ni yini mina timbisa Bon Park ni ya support Dion nails pedicure just that game is nange mdaka and then at she's just that my eyes doesn't allow you know I just remove but the hair ni ntika yena emhaka ka nikhomeli munhu swi swa ka Facebook and if taken enhlokweni but inganitekeli xikonongweni without proof or without tangible information. Yeah.
You understand? Yeah. Vanhu loko va kha va endla petition a fane va vutisini ku n'wana mani a yi vona petition Nsuku a ti vona ti-points ta wena vanhu lava a nga tshama va xavisa va kwini kumbe vanhu lava nga tshama va lahleka va kwini or vanhu lava nga tshama va xavisa mina I won't say no I'm a pimp ene groupini ya mina loko no ku na vanhu va ka Gaza maybe too I don't care about vanhu va ka Gaza I know they talk too much a va na xihundla and stuff like that tate xi ni vuyisela kwini a ndzhaku leswi nga ndla Nsuku so the reason a ni nga endli na vanhu va ka Gaza a ni ndli na vona you know I've got friends ka Gaza na va rhandza hinkwavo but a ni ndli na vona ena sa hina hi rhandza mali na swi rhandza ku loko munhu a kha chela ku yini na ku joyina mara a ni ndli na vona because I know swi ta vuya kwalaha ka Nsuku you understand ni vulavula ni nga ti pfinyingi namuntlha I'm not even scared of saying your name because u ni vavisini na swi lava ku n'wi rivalela sometimes na feel like nga ku nga va nyandza yin'we but I feel like she owes me an apology because she didn't even have a proof of whatever you understand so Nsuku loko swi vona touch screen so u hlatswa mbilu so about you see miswona na va Gavaza na va manmani a ku na loyi nga chaya kahle ka tichomi ta yena na yena makhadzi shem na n'wi bilelela mbilu ya mina ya vava no ku swi ya famba njhani want to this na swi lava ku n'wi rivalela sometimes you can work together but ni vavisekini I don't want to lie especially that I didn't do anything bad let me tell you something I will tell you by I created a lot of job opportunities in that place. Like so for Chantel, if you're watching, she will know. Look, asala I'm rangel, I'm a mess. I'm the one who hired there. And the look, nyangwa yara already akungar na space. Bansava tere. Look, let me try for you. And I left her there. So I don't know if she was on my side or side. And so you know how people work. But I created a lot of job opportunities. Since ni fambi ni va tirhela kona na. Karun'wana cha vambili ya munhu na mihloti ya munhu. Yeah. Because sometimes you need to loko I swi vona ku luya a nga hi pfuna ku hi tikuma hi ri ntirhweni wa sinka na xikepe. Sometimes zama ku yimelela ku guys. Try ku In everything. Hina since Khanyi a hi thuli na nga tshama hi xavisela vafana. Since Khanyi a hi thuli na nga tshama ku hi yala. Since Khanyi a hi thuli na ku tshama ku va na lexi. Since Khanyi so try to ulwela munhu wo tani fakele xikwa tafuleni thank you se mina la ku tiva since ni fambi ni va ha tirha kona lahaya na swi twisa ku van'wana va nga va ri vutomi bya vona byi ri la mara ava vutomi bya vona bya ka byi nga ri la va swi kotini ku tlhelela kwalahaya so sometimes you need to appreciate a person loko a karhi a swi endla swilo so I'll repeat vanhu va mabyala na vanhu va ti-club try to get xitoko xa hot ma-December lama any place I'm not gonna market anyone or talk another hi ndhawu yin'wana na yin'wana mara any place leyi mi tiva mi xavisa mabyala mo durha mina ni kona I don't wanna lie I with my marketing loko mo kha impel bazi leri I lava mali muni I buka hotel I lava xo famba ya wena I mali muni ni ku tisa xitoko kumbe ni nga tisa xa mina bya byi nga famba sales I'm not saying this is xitoko ku xitandiwa swin'wana mara loko xitoko lexi and then na munhu loko a twa nga ku ri gudzumela ri pope ngopfu a twa na ku famba na yena a swi ri mhaka n'wini swi le ka yena ku u la ku ya vambiwa a ngo ni hlamula ku phela na ku na munhu wa sweswo wa n'wi tiva am I safe na menhlweni ya ka vona ku please make sure she's safe na tikhamera la na mina ni kona ma ni tiva musi ma ni tiva ni bodi ma ni tiva na mahanyelo ma mina mi nga n'wi vamba ngopfu mtumbelelini yaleya kumaya mi ya vutisa like I thought maybe no mina I do ask mina I do ask loko no va ntena vanhu la kuma ku maybe Gaza Bosch o twana ku navela ni ta vutisa ka n'wana mani a mi hleketse ku yini Yish. Ya kuna loya mangwana isebengwane loyiwani u swi rhandza ngopfu wa tirha so hi ta yi tenga loko mi chala yeah hi ta tenga loko chala and then guys thank you so much for joining guys helene kari sesi Khanyi phela va hi khomi ku khoma namuntlha ne and then one thing ni nga dyondza sesi Khanyi phela hi phela ntirhweni ka Saka Radio hambi va huma va ku ine a va rivali ka va vulavula yini va tlhela va tlhela la a va ri yeah tirha ka radio I used to hasha show ya 3 hours ya Xitsonga talking and you know what I liked about system lana iterisa hi la iterisiwa ka the SABC mbini ri ka community so ani ni vulavula ngopfu
ayi thavathaviwi loko ri ye market aye yoxe i kuma yini kuma na ha vulavula seyila nge market swi vona ku ya I think xa station majazi xi ku hunguta ku vulavula okay business ra n'wina ra mafurafura na yini swin'wana kambe mi nga advertise I took a break at the moment but my new man said new man loyi ne u tikomba nga ri u tlhava a hundzuluxa na xivelekelo va n'wi themendela not about that like extremely You are happy. You are happy. I mean you see I'm glowing right yeah right yeah I was like I'm not gonna date someone at Tamakan man tlheleka was oh you love to bumps about Johnny then he came for me was like I'm not gonna date and Wong Tiba I know him Wong Tiban yes I was like I'm not gonna date someone who's home home oh yeah guys so I'm so proud of that guy guys thank you so much for joining ni koma mbathamendela ro hetelesa Khanyi ka xaka mani lexi olava yi se sihla Themendela ni vona ku va a nga ku vochiwa nyana bo blush mani lava olava yi se va themendela this Khanyi i se sikhanyi phele i vanhu va khwathi vanhu vo teka kahle vanhu vo hlomba va chekana hi madakeni konto va thaka ka she thank you so much guys for joining a hi ri ko hina sesi Khanyi ne and thank you so much again sesi Khanyi ni mi kumi mi ri busy swa n'wina ne Yeah, but popping. I'm alangi I'm tonga mama batonga vanhu lava nga Mina na ntshama tinambara. Ntonga, Stim. I know you have numbers you know Wolf talk mina Ntonga yeah I know and mina I'm very humble very humbled va tlhe va saseka swinene so second va tlhe va dlowa va tlhe va va le ku Thank dloweni you. so thank you so much ni nge smile ngoma nga ta ku na ximali xa hi kombe ku yi pfala kwala hi kombe ku yi pfala kwala danko bye guys thank you so much